Lacar dony alo loring loongo birobar tugungam le pori chosi ajing buge bon luke. Acts of the Apostle chapter 13 verses 13 to 25. Paul la muge ajing atange papos guluke isbe sepelo jarap laila Pampilia nyokuge perga alo angchi pane buluam John kayu pela Jerusalem be angkur pakone hebe mabedi buluwe harak be perga guluke anglaila Pisidia nyokuge Antioch alo hachipe pane hoge sabat doni alo buluwe synagogue namlobe ha laila dope pane dapoge la nigrigam gyobuge kitapam pori riho kokang lo huku ralonge rige binge bunge buluam sibe gyoge pane abang bor tonglonga cheriuk bingmak agam tengam aku ni gube gyose dopa lokam gyoto hebela Paul dagrap pane hoge alak meyapla mu gyone Israel ge ni nulu hoge isor ni bosubu teto Israel nilonge isor nguluge abu apa tonglonge Egypt gangda kide alo dori ho buluam koi mapane hoge alak idong nam guluke hukue buluam bowling pakune hoge anyang champi godabe bululagbe jangha gangda alo mu rebam pane hoge kanan ge gangda kide alo gangda lapang hati akan gu mu payak nayak la paya kokang lo huku gangda ham bulue buluge nyodang sorang akube buluam mu jipane hoge suku malang rinamsi anyang lang pigola chamngu be ritpakune huku kokang lo buluam bingbek kabak bu ni jilat pane hoge he nigrigam gyobu Samuel godabe dorine ho raja gube bulu kupane hoge Benjamin ge nyubu yibe luke kis ge hu Saul ni anyang champi godabe bulu gube isor jipane hoge mu hidlo baryam galing riho David ni bulu ge raja gube mu socha pane mu ge lelo sibe mu gyoru pane Jesse ge hu David lagbe nga ge ha bakming ge bu aku ngo kapa pa nga ge peb gamle malang mu ritarine suku ni ge hutam yibe luke Israel ni rengpi ku bu aku Jisu ni nga ge bingri ku be ngo bangling pane mu ge ha ma ta cholo Israel ni gube mangdi mangkur ge baptism lelo Baptist John gyoho pane hoge mu ge riseam ririum dung rikuni mu gyo pane ngam hugu aku be nulu mangka do ngo muma maloda hebe mabdi kato nga kokang aku hadong do huku ale ge samtak yikchup nene hamkam ngo masikla tasuk nyuma